Ndio mnatukomalia. Niko na besoin nijue masekre. Ase sasa siri yenye mimi nakwambia ni hii. Tunaona ngisi mkanisa yako watu wa yake wanakuja leo wanaenda, basheri wanaingia wanaenda, wamama wanaingia wanaenda. Nishuna wahubiria katume ya ulagake nao. Siri ile sana. Ndio siri. Bali mama wote sasa wanakuwa nakuletea maprobleme yao. Lala nao. Bali bamusika wote sasa wanakuwa nakuja pale. Lala nao. Batabakia pale hawatatokaka, wataleta wengine kanisa itafurumi. Soma naona kanisa inaendelea. Nikasema okay papa, siri ya bien. Haifanyia kazi. Bwana sifiwe sana. Niliteuza tu mgongo hivi na nikavuta nimero, nikatia manake kublokea. Kutia kuliste noire. Au fanya kubishi. Bwana sifiwe sana. Hapa nje vitu vinaharibika. Tupende kweli ya Mungu. Amina. Hata kama kunaweza kuwa ugumu ya kuishi, lakini tuipende kuisikia. Haleluya, haleluya. Amen. Usikose kanisani sasa wataongea tena hivi. Watasema tena hivi. Tena mkodo tushavumilia. Ulipewa bure tupane bure. Bwana sifiwe sana. Amen. Pointi ya 5. Muonekano leo ya wanamke ndani ya kanisa kinyume na sheria ya Mungu. Katika Biblia, ndani ya imani ya mitume, wanawake waliweza kujivuale na nywele zao na wakaweza kufunika vizuri. Kufunika vichwa yao. Yaani Mungu aliwapatia nywele kwa ajili ya nini? Ya utukufu. Lakini leo mwanamke anasema omweni kate, Mungu atakoprande tu. Na wengine biko na tukanganya, anasuka mena pia kitambaa. Oro Mungu aruhusu kusuka, hata kusuka Mungu aruhusu. Kwanza jana nilienda mimi nasema leo ningelikuwa kanisa ningesispandre ile korali yote. Wanapona. Leo wamepona. Hawayapona. Hawayapona. Bwana sifiwe sana. Banakuwa na mtindo gani? Hapo wanavaa kitambala, mimi alisha suka hivi, alisha suka. Unaona leo mamotele fulani fulani kesho kengine. Acha nikwambie, hilo ya Yezebeli inaanzia kwa kitu kadogo kadogo, nenda iko na pande, iko na pande, iko na pande. Choma na mtoto wa Mungu, kama inakatazwa kusuka na unaamini ni kweli ya Mungu, usifanane hata na sababu kutaka kusuka. Bwana sifiwe sana. Tu ile roho hii inaweza taka kupingilia, utake kufanana mwanataka suka, mwisho kesho utasuka. Ndio maana kwa mtindo mwingine ukaona pia hata rafiki yako ni mwenye anaweza taka kukuingiza mumaeleo, ukaachana naye, hakuna problem. Bwana sifiwe sana. Amen. Biblia ndiko nasema seme kama mtu anaweza kuwa na mikono mingi lakini moja inataka kukuzuiza usiingie mbinguni, hata haiko dhambi. Basi rafiki mwiko nataka kupotoshe njia za Mungu, mapenzi ya Mungu, faida gani kufuatana? Haleluya, haleluya. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi, niliwazia ni rafiki
lakini ameshachanganyikiwa. Hii imani ya kimitume alihubiri kweli, aliitetea kweli, na Mungu alimpa neema. Alikuwa pia muombaji na alikuwa pia muonaji.